brzina s 5,5 km, vozimo sa 4x4 autom, svi vozite isto, nema setapa, nema default kak je, negdje pošteno isto. Svako ima pravo jednom voziti trening, nakon toga vozi utrku. Potrebno i pametno bi bilo, s obzirom da oni koji su malo već probali su shvatili ako izbiješ kotač da zbilja sve nije vozno. Zadovoljan sam, razbio sam se 2 puta, ali da mi još jedan put možda bi bio bolji, ali okej, poanta je tu druženja i da unaprijedimo sport, a zapravo sve ostalo će doći. Prije svega ideja je super da nas je neko okupio da ovako probamo voziti simulator. Imam doma to, ali nemam baš vremena voziti. Super je ono, adrenalin te pukne isto kao i da voziš auto. Još u društvu kolega koji tu voze auto, onako nije baš jednostavno, ali super ideja. Još se cedi s čela. Novi osjećaj, treba se naviknuti. Stvarno jedan trening nije dovoljno, ali kako sam krenuo taj brzinac, imao sam 2 kiksa na početku. U simulatoru puno to radi, slika, skače, ne može se oko naviknuti na to. Ali s vremenom, kad se trenira, moglo bi se juriti na tome, da. Mali Damjan Belić, stvarno svaka mu čast na vožnji. Vozio ko ja na onoj igrici gore na vanzemaljci, tako da je stvarno odradio vrhunsku vožnju danas. Zadovoljan sam svojim vožnjama. Još da pedale nisu bile tak daleko bi bilo normalno vrijeme. Ali sve je super. Lijepo druženje s ekipom, sve je dobro. Imam nekih iskustva u tom, ali valjda ima i malo talenta. PlayStation nisam vozio desetljećima. Fora je na simulatoru, treba dobiti osjećaja, malo prvo smo malo probali pa je to sve skup malo čudno, već ova druga vožnja je već bila puno bolje osjećajna. Ne mrem ja ni blizu biti konkurentan ovim mlađima koji to voze češće, ali moj cilj je bio da probam otpeljati bez razbijanja, nekakvim čišćim tempom i to sam uspio, tako da je relativno vreme nekako, ne budem bil zadnji. Simulator je fakat fora, ali treba vremena da se navikneš, baš je fizički sve ja imam doma isto neku verziju simulatora, ali nije ni blizu ovo je totalno druga priča. Ali dobro je, borba je dobro, 10 sekundi smo svi, tako da Najveća razlika koju bi ja pričala između ruske i američkih letjelica su nam te što su ruske mogu i na -35, a američke su modernije, komotnije, klimatizirane, imaju više svakako opreme. Aviation is not just our only one goal. First, what we start thinking, of course, because we work with the simulator, we are professional simulator, etc. Work with the professional simulators. And driving simulator, this is the first opportunities for us. And of course, the first partner which we're searching for these opportunities for this cooperation is the Komrovets Rally, because it's, I believe, one of the most interesting events in Croatia in this for this sport. Not just like sport, but like events like let's say some really bright event for the people here in Croatia, in Zagreb. Dođite svi na Rally Kumrovec, bit će atraktivno, zanimljivo i veselimo se vidjeti vas na stazi.